Chua kabisa. Ninaku elbagon. Ohetoke. Yes. Ndio na uragaria kugerageria. Moro itina kuria kiria turi. Yes. Ohetoke turi riu. You can even walk from turi. Ndio yara ugate turi ni mwena. Ni mwena ungi. Aya riu we. Wimwe numero chua. Yose kunisia mwaka ucio wothe. Yeah. Ndiboro mbere ndirwa how many months ago? 3 months ago. 3 months ago. Haya. Mbere ni yo ni urainaga ringi. Ni urainaga kundu kungu. Ciene. Ciene. Ni cia wendete kuina muno. Cia Mary Lincoln. Cia mwire twitagwo Ruseirongo na Jane Muthoni. Ai da kawa Jane. Cio ndi moi. Ai ni moi. No, quite no. Ndugo ndi kawa Jane. Ni bororo kire. Loro kero. Asha dio. I don't know him. Gukira kuiria kidogo take kuiria kidogo igwika ni rwaro igua. Roria winaga we. Ni rwako. Asha. Tamuinire kidogo smiles. Ndoire. Na mihadarati. Ndiciguaga online. Wage singa mwana ni ekumuca. Ni ruigwite i? Yose indaga icio no icio ticio ni ruru ria. Ndoga te wa Njeri. Wakwa ni wora. Gushigu. Ndiciguaga. Na uhoro ucio ni wama? I don't know. Mary Lincoln wendete ruriku? Kururira hau. Asha. Rwa atidacenjagia na imera. Na tuheo irathimo citu matuko matana thia kabisa. Ni ndiciendete muno. Thank you muno. Ni muri macemania Mary Lincoln? No wende kumwona kabisa. Ndukire smile sago kutabruki. Tukwaria. Ni murata wake muno. Na gutabruki ukibiti nake no mukinde no wende kuga collab nake kabisa. Yani tire gade kabisa. Haya, riboro rwaku rwa mbere ni tiganiwe. Rwari rihoro wake. Okay, ni kuma teneri ni ngoretwo menyete Ngai no ndiakinyite haria hakubura. But last year mweri wa 10 ndiciragia ni tware na conversation nie na Ngai. Waragia vaya ke? No. Hakirine. Tondu ndamuritie ciuria nyingi muno because that time I was going through a lot. Nindahingura biashara ni yambia go peak then ni yathie down tondu nie ni nyendete kwirutira wira na moko makwa. So that time biashara yakwa ndaigite handu na hau kaharate ikiambia guthie thi kwendia nyama kwendia ucuru ikiambia guthie thi Casablanca. Exactly around there. Riu igana conversation yakwa na Ngai and he gave me 3 things. Ati tu ni ukuthikiriria ndugetongorie. The second one, ushejia rata. The third one, you will have to relocate. Na kundi ikarite muno, ndicire ndikarite miaka 2. Twathiete tugaka na tukambia gutura. Muki relocate? We had to. Okay, ndenda kuimagine atiriri. Ni mwathi ni mwaka. Ngai akwariria we. Riu ni tuikarite few like 2 years. 2 years. And ni ndi mundu ria wendete riri kwirutira kawira. Like I want to be very busy. Tufesha toka ni nditwendete. Yes. And rutwathi ku ri we sat down kerana we tondu ni urenda kuiga wira ri. Come up with an idea. Na ngiona wira raingiga ri kwendia chips tunyama. Kugo ni hari gututhiaga hari ukahati. Ugatebero. Ugasamithio kuma haria nginya haria. Niguo ukahona. Tukona ni uri wajamithia kanyama. Maybe. Ndenda kuimagine atiriri. Ni wathi ku karate. Ni mona itu mona ni keno ni mona. Itu ni wathi ku ni mwaka na wina muthuri waku. Ngai ni akwariria we. Nditweririe. Tondu ni turagiana muno nake. Ndenda kuimagine ugithikwira muthuri waku atiriri na ni mwakite na mugasettle. Ngai aranjirire atiriri. To relocate. Conversation niyo ri ndikurehe gitango. Okay, gushiria nake Ngai agika kaundu gake ri ni ahutagia ginya ngoro wengi. Tondu rimwe twikarire thi uriri tukiambia kwirana no tuhame guku. Nuona ru kaundu kau ne kamukira. And I told him I'm okay. I'm ready. Ajirire wifange. Tukihama tugikira tuindo tunini ngari-ini we shifted.
tugithie kundu tutoy turathie gwika atia ugithie ko tugithie ru Nakuru county na riu ri tambo tige he andu itaranyita muthiri waku ni wa Naikuru na kwanyu ni Kigumo Kigumo handu etagwo atia Kigumo kundu gwetagwo Gacocco ni akuwe na Mathare-ini riu ri mwacoka mwathie mwaka kiria hau kaharate kana na ndukariganirwo taumite ruirwo kundu twakite ti uguo asa kitu ona rino ni mwakite ama ni nyumba na wasumbua asha maundu ma Ngai ndungihota magarora muthuri waku ni wa Naikuru ucoke mutware kwanyu Murang'a no ahikanitie twamugunda twagetha na twagura tigwa muciĩ tondu ona ruiro itu magithamite riu ni muka na idea ngi ningia guthama kundu kungi and now from there mugithama mutiga mwendie kana asha you lent out then from there ruiro riho twakinya na kuria ri no igwa ni tuma guku tugithie tuki yani maundu ma Ngai ndungihota kumacenjia ni marameragwo ni mari kiriga tugikinya tukiona kanyumba na tukiambia gutura and I felt no igwa haha Ngai ni ahonokia area ya kumbura like ni ndahonoka riu no ni ndimoi muno mbere yo no ndungimenya ati ona ti andu ingi moi nginya muthio ati ndiare muhonoku kuma hau mbere tondu gwenda gukuria njira ciaku cia uga bere cihanaga terero taumburite ni murire ya kumbura tondu ni eko arakirika muthuri waku ni muhonoku no ni oi Ngai onake na Naikuru matirahonoka ndo cio ngina uguo no ni oi Ngai onake so when we went there tukiona nyumba no igwa Ngai haha ni anjira riu no muhakoreke gutongoria ndina handu hindi ondaigite ka wine spirit kuria ruiro kademu-ini hakuhe na exactly na ukorwo aria hakuhe na Twiga Beach Hotel ni rwagura ni athiete borithi cigioka cigitua mirango na cikiruta njohi iria iho ndenda gukurehe uria Ngai ekaga maundu akinina ka biacara na cigikuwa njohi up to date mario nayo no igwana biacara yakwa kuria Murang'a ni athie guthie thi no ndiri na ka biacara kamwe gatari gathie thi kairetu getagwo Royal Maids icio biacara igire ni acinina na ni relocate so when I went to Nakuru no na ndetekia Ngai na ndambia riu gukorwo very close to God ni ho andeheire uhoro wa kurima tiri undu ungi gwika Naikuru kurima farming and right now I'm in farming ni ndimite kafishi na waru na miji na bebe na bebe aigwa na draigwa miji tirahutika thaici he handu wa gweta hakarara DJs masati Johizo siro ni borithi na mena cio nginya umuthi how long ago was that kindu mweri wa 10 ugithira siho gotta confirm na leo ndirakiona mathano mathite hihi riu ureona ugukorwo wi handu taha miaka 5 teroko in terms of music wini wakwa reke ndige kuga ati ndiho muno ni undu wa gwetha mbeca but I want to encourage people area ukamahe mwihoko ati ona kwa thukate na kwa rituhate kuriona Ngai ndenda kuma encourage but in future ni nyendete guteithia piu ni ndira hope gukorwo na my own foundation right now twina foundation emwe tuteithagia andu ana kugwitu gicagi etagwo Gacocco Foundation na ni joy ni marathikiriria na ni maranyona salamu zangu kwao tukoretwo tukiruta wira wa guteithia gwakira andu ara mena thina guthomithia ciana but in future ni ndirahoya Ngai ahe my own foundation ira ingihota guteithia andu ndenie itari na mbeca icio cia gutinda ngietha nie mwenyewe haya na sasa na moyaine moina Gacocco moina tubros haya after moving kundu kuguo there ni go be settled na Naikuru nigo kabisa sawa ugutiro gukoda go confirm na muthuri ucio waku kimugeithie muno aiko muigwe muthama gugu na mukaiguana gusi Ngai ni amuhete ngoro ri kiagirire gwenda uture kaundu ka muciri ndo mathaa kaundu ka muciri ngenda gutwira njuke guhe kanya ga kugeithania uria ni ngienda kwira andu ri muturire uturatura ri kwina kumenya Ngai na kwenda Ngai and when you combine these two things omumenye no mwende ni aguku drive maundu macio mangi umutigire
he will drive you. Asante. Salamu. Ngeithi ciakwa kuri my mom na my dad na my brother na ira ni aragite accident. Gari yake Carol Hado, but he's okay. Ndimageithie muno, he's our second born, our first born ni atutigire, so we are two. Na nä ndämendete na nä ngũmakinyeria ngeithi ciakwa na mutumia wake na ciana ciao. Then to my two daughters, Kabere ke Form 1 Kabare Girls, Kaukagige St. Mary's Primary School. Na then I have a team of iyo ya Gacocho na mutumia ungi unyitireire muno etagwo Madam Riz, ararugama kura gwitu Kinyona. Ndimugeithie na ndimwira ndiramuhoera na timu ya Rizi yothe yambiririo ni chifu etagwo Jiri. Yes kabisa, thank you muno. Ngai akurathime sana. Handle ciaku cia YouTube na kiria YouTube channel ndetaga Shikoroyo na Facebook the same. Yes. Poli Waitito na kentu subscribe YouTube yake eta Poli Waitito ntoda kunyitira aini ya mare yukiriria etha tuthina mbere thabarĩ ino niguo. Yes. DJ Smiles. Gaya kora kwa mwana idwe Totigeta gegoro Kana koro nehinya Todo kuna neto yo kete dai Nebe moro ibara Nanye toro ereire Maru omoge maito enye moe Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ng'ombe ng'ima nĩ ireganaga na ndawa imwe cia mĩnyoo iria twĩtaga roundworm. Mĩnyoo ĩno no ĩgirie ng'ombe ciaku